Hmm. Buat kalian yang suka. Hmm. Hmm. Enak guys. Hmm. Sambalnya daun jeruk sama terasinya berasa banget. Hmm. 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 Sama daunnya juga dimakan ya guys. Hmm. Enak. Hmm. Jumbo. Hmm. Macam apa ya jumbo guys. Hmm. 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 Kalau udah kena batang pepaya, jadi lupa yang lainnya. Hmm. 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 Enak banget. Enak banget. Nyimas, makan Nyimas. Ini sebarangnya Hebring Nyimas. Hmm. Hmm. Enak. Hmm. 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 Segitu aja dulu mukbangnya. Thanks for watching. Kalian semuanya keren. I love you all. Bye. Bye.